بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آية الأحكام من سلسلة ترين أو من ريغ واحدكم جي سورة البقرة بستيك نوديها تيمبنا آية بيغدو أو من مواحدكم مدني كيت قرآن وسورة البقرة بستيك نوديها إكي دي تينك ني آية توك بيان كفاوا بيان كرافوا جهادو كي بيان حكم تكابيغ إبتون ريغ أو من فلا ونمالا فواني وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. من آياتك شرحها واحدكم أي البقرة بستين وجهة منال ريقا من واحدكم دي فتنة نوت مدك وهي كافرون إسلام دينا بد مسلمون فتنة وركرم دينهم مستقبل دوركرم دينهم مستقبل كباكور نوت إسلام دينا هذه مسلمون أنيا كرما غونا كرم فتنة نوت مدك أدي إسلام دين هنين دين توغمج هنين أصول توغمج فعلوه أتوما تكا إبامه ندكون غرام كراش فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إكمون إبامه كبا وجهكم غوانما فهي أنيا ورن منوي عداوة تريوم نته ميك شرح تفسير أو مباني ريغ في العلو كوريجينس ميدكي ذو القعدة ما هو بالسويس سندوس ساستي سالس فهي كجون ده السويس ميدكي ونيرلس फिर अब वाहदा का लस्तकुफानी इससे बयान भी दिया आयत तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिहाद के हुक्म तक बयान पूरा फवे हिंदुगा में जिहाद के हुक्म तक तफसील को इल्म और फतवा का बयान पूरा फाती जिहाद किस पर और देने पड़े इस्लामी शरीयत का एकम के वकी खास उसूल तक बयान पूरा फावा एकम सहाम के शरों का वाजिबों के शरों का अदि एक की हालत तक बयान कुरैफा फिगुही वरब फिबी हो तो वरब बड़ तफसीर कुरैफा मसले कम गावी हिंदुगा अदि मिकम की अल्लाह सुब्हानहु व तआला को रुस्सो माफुस्सो होद मकुरे एहनी अलकुंत का इफदई अलगुन में एकलांग शारोग अंगा फ गोत एकलांग वजुफुल अदागे कुरे कम गा वांजे अदि महम मी कम की बैं हालत होगा मीहोंगे मुदला लेया गुलिफा होरी मसले कम गावीमा मीगे फिगुई शारई हुकुम तागुम बरपड़ेगी नस्कुरे बच एमे फुरते मैं नावर में जिहाद के मी लफ्ज़ बलाला रुगा अल जिहाद में लफ्ज़े को तुम मेग मुराद की कमेग हासिल कुरमट्टका गदाला कुरवे मसिक एमीहे के होरी काबिलु का बेडुं कोगें एकमें हासिल कुरमा गदाला कुरवे मसिकत मिकेनी जिहाद ए इल्म हासिल कुरमट्टका कुरियस दुनियावी कमें हासिल कुरमट्टका कुरियस मी कलिमा के मुराद की कमें हासिल कुरमा एना के हुरिना महुरी बार बेनो कोगे कुरेवे मसिक के ए मिकेनी जिहाद में कलिम सेकंड शरई उसूल गाव में नजर हिंगाला के जिहाद के मकसद है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला रुस्सो माफुस्सो होद मट्टका एकलांग दीब मतिवरी कुरुम के मकसद होगा कुरेवे कांका शारो गंगा फेगोतन एई मीहागे दुलुं कुरा कमेक्कम गावी नमस अदि एनागे नफ्सु एना कुरा कमेक्कम गावी नमस एनागे मुदलुं एना कुरा कमेक्कम गावी नमस अदि एनागे जानुं हगुराम कुरुं कम गावी नमस मी हुरिहा कंतत कीवे शारो इस्तिला होगा जिहाद के तिरेगा हिमनेने कंक एम फुरतबा नावर में जिहाद के हुक्म बलाला रुगा जिहाद के बैक हालत होगा ए कोम्मे मुकल्लफ के मच वही बालिग बुद्धि सलामत होरी कोम्मे मुस्लिम के मच वाजिब गेंबा हालत के बसे बाद एक बावत तक एक हालत का गुड़िगे बई हालत तो गई किफायत के फर्द कम गावे के हिंगादान एब्बे को एकमा
ulekam gawanama anebbe kiba ekan kende hala ngasana anebbe halattuga jihad ei mustahab wegemba halat ekkam gaves megen hingada misalaka nafsa dekol miha kora jihad nafsuge eduntaka gola miha kora jihad shaytana dekol miha kora jihad ki komme mukallafege macca wajib wegemba jihad amhemme munafiqunna dekola kora jihad kafirna dekola kora jihad aniyawerinna bid'aaga ahlurinna kora jihad mi am usulaki ei fardu kifayat mane ki ummatuge emmenge macca ekam wajib gennuwa ekam fude bayku ekam golekam gowanama ehemmi on kibange wajib kendigen daka misalaka fardu kifayat terege himene kasnamat ege misale ebbe kasnamat kurima emmen kiba ekam kendigen ebede bayin halattuga atun kafirna dekola jihad kurun ei waki bayegge macca ayyanu wegemba fardekkam gaves wegen hingada ehme bayin halattuga kifayatu fardaka vedan anibba halattuga waki bayegge macca ayni fardaka vedan anibba bawatuge jihad ei komme mukallafege macca amal kurun jihad kurun midenne maana shaytana dekola nafsa dekola kurwe jihad ei komme mukallafex kuren jehe jihad ekkam ga wegen da ne mige tafsil algumen eba beenum be mi hukun denegat mattaka ibn qayyim rahimahullah vidala fawani idha urifa hadha fal jihad arba' maratib mikan enge kashorwa mikan enge nama jihad behigen dani hataru darajek arba' maratib jihad an-nafs nafsa dekol kurve jihad wa jihad ash-shaytan dekol kurve jihad wa jihad al-kuffar kafirna dekol kurve jihad wa jihadul munafiqunna dekol kurve jihad mi kalimatoga jihade bonewun komme halategga ei adi hanguramu kurun kam ganuweda jihade bonewun ei komme halategga adi hanguramu kurun kam ganuweda adi bayin halattoga hanguramu kurun kam ustan bayin halattoga ei miha dulun kura kam kasvedana ekeki halattega guligen e hukum tak tartibegen mi anna demme vidalwani mi hataru baage tere nafsa dekol kurve jihada shaytana dekol kurve jihada kafirna dekol kurve jihada munafiqunna dekol kurve jihadu ge terein vidalwani fa jihadun nafsi arba' maratib nafsa dekol kurve jihadu hataru darajeka beget furtama darajeka vidalwani an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq ei e nafsu deen ugenuma e nafsu jihadu kurume deen ugeni daskuruma e nafsa bar ala e maguga e nafsu hifetu e ilmu ugenuma kiya faseka menu e wafurta kamaki islam deenuge hidayatu ugenuma gada ala masekke kurun e nafsa dekol kurve jihad nafsu e konkamuge terege isti'maluko beenunko e nafsuge baajwari kamwani e hidayatu islam deenuge mativeri ilmu e deenuge aqida e deenuge asasta engi daskurun kam gawati e deen ungenumuga jihad ko e nafsa dekol kurve jihaduge terega himenek e deen ungeni hidayatu ungenige nuni mihe duniyega ukhra hayatuge kamyab bennet devanai an yujahidaha ala al-amal bihi ba'da ilmihi devanai e nafsa dekol miha jihad kurme ena ugenunu etchek amali gotun tanfiz kurumuga miha daskula ilma amalu kurum e amaluga miha demihuru mattaka nafsa dekol kurenje jihad e nafsa kiwar bohorche abudu se nafsa dekol miha hifatage ungeni daskurumai ungeni daskuri etchen amalu kurumuga netiya e nafsu shaytana waswasa hilligen dan nafsuge edumange nafsu lebigen dan devanai an yujahidaha ala ad-da'wati ilayhi wa ta'limihi man la ya'lamuhu wa illa kana min alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-huda wal bayyinati wa la yanfa'uhu 'ilmuhu wa la yunajjihi min 'adabillah anek nafsa dekol korwe anek jihadaki ena e ungeni e amalu kuri etchek anekunna ahame forko unganna dinumuga korenje jihad
nafsa ungani daskok en amalu kurma koffa e amalu kurecha anekuna unganna adinum ga kuranje jihad ehen nuniyam e nawani ilmu ungani ilmu amalu kurma foga ilmu wanghana kurmiyaka ena vegenda emejam allah ga azabun ena salamatek nuwani hatar walai an yujahidaha ala as-sabr ala mashaq ad-da'wati ila allah wa adha al-khalqi wa yatahammalu dhalika kullihi ويتحمل ذلك كله لله تعالى هتر ولي اي نفسا دكلو جهاد كرون اي من الله مي هدايتكم دعوت الدين مغا ميها يا كريمتيوا خلوتكم انسان غفراتو اي مغوغا ميها كريمتيوا اندغوتك تکلیف تک دکول کتری هرمغا جهاد کرو اي ميستكون نن هيو انغنا دينيما ايكونتك امر كريما ميستكون غفراتو ان උඳගූතකයි මිකංකම තහම්මුලුකො ඒගොතුගා කෙත්තරිවේ ජිහාද් කරු එ මිතාග මොදි හතරු දරජේ බයන් කරා බයි නෆ්සා දෙකලොක් කරේ ජිහාද් කරතම දරජේකි දීගිනුගේ හිදායතු දස්කුරුමුග එන ජිහාද් කරු ඒ උංගනේ එච්චක අමල් කුරුමුග එන ජිහාද් කරු ඒ අමල් කුරෙච්ච අනකුන්න ෆෝර් කොද්දිරුමුග එන ජිහාද් කරු আদি ඒ ෆෝර් කොද්දිරුමුග දිමාවා දතිතක උඳගූතක කෙත්තරියුමුග එන ජිහාද් කරු मी नफ्सा देखलो करे जिहादु के हतारु दरजे दम विदालवनी इब्न qayyim रहिमहु विदालवनी فاذا استكمل هذه المراتب الاربع صار من الربانيين मी हतारु दरजे फुरिहम करे विज्जा ilmu ugeni yang amal ko e dawadi dimawa udagodaka ketteri sabitu wajjiyam ene ki rabbani ilmu rabbani giterem wa mi hekkamuga wa egmane ki allah subhanahu wa taala ikhlas seri teduwari taqwa wari deem wari salih alakkum ga ena vegenda fa inna as-salafa mujmi'una ala anna al-alim la yastahiq an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqq wa ya'mal bihi ehni salafus salihun ebbas ijma' wa fa wani ilmu ga ahul wariya ene ki rabbani ilmu rikkum ga ನಂದೆವು ಹುದ್ದೆವೆಗೆ ನುವಾಣಕ ಏನೆ ಹಗ್ಗು ಎಂಗಿ ಹಗ್ಗಂ ಅಮಲುಕೊ ಎ ಹಗ್ಗು ಮಿಸ್ತ ಕುನ್ನ ಕಿಯಾದಿ ಫುಮದ್ದಾಂದೆ ಏನೆಕಿ ರಬ್ಬಾನಿ ಇಲ್ಮುರಿ ಕಮ್ಗಾ ನುವಾಣೆ ಎಮಿತ ಮೆಹತರು ದರಜೆ ಏನ ಕುರಿಯಮ ಏರುಂ ಏನೆಕಿ ರಬ್ಬಾನಿ ಇಲ್ಮುರಿ ಇಲ್ಮುಗೆನಿ ಎ ಅಮಲುಕೊ ಎ ಉಗನ್ನಾದಿ ಎ ಗೊತುಗ ಏನ ದೆಮಿಹುರು ಉಂದಗುವಾ ಕಂಕಮಕ್ ಎತೆರಿವೆ ಎಮ ಫರ್ತಮ ದರಜೆ ಕಿ ನಫ್ಸುಗೆ ಜಿಹಾದ್ ಹತರುಬ ಇಬ್ನ್ qayyim ಇದಾಳು anibbayk wa amma jihadu shaytan vidalwani shaytana deklo korwe jihadu debaybe de martaba de daraje ihdahuma furtama daraje jihaduhu ala daf'i ma yulqi ila al-'abd min ash-shubuhat wash-shukuk al-qadiha fil iman ei shaytana deklo jihad kurme e shaytana alage nafsange nage hita badda shubuhat शुभात मानिक शक मीहा उफद्दा ओळुम बोळुंत दीनु कंकमुगा अकीदागा उफद्दा शक्कुत वशुकु शुभात बाणे की मीहे ओळुम एरुमुगे नतीजा एक बाणी शक्कु फेत कंकम ओळुम एरीमा एक नतीजा एक कंकम शक्कु फेत एम शैतान इंसान ओळुवा ओळुवंतक ए आये कुफेदे मुंदा शक्कुतक देकोळ शैतान जिहाद करो देवनाई जिहादुहु अला दफ़इ मा युल्क़ी इलैहि मिन al-iradat al-fasidati wash-shahawat शैतान आदेकोळ जिहाद कुर्बगाने बत्तरकी ei mihaya dekolanga shaytana de waswasta uterin nuba kantatta kurmai nuba eduntakai nuba neggani kankam kurwa e insana ene anga enguntaka de waswastaka adi shahwani eduntakun ena rakkateri huru em shaytana debawate kankam kurang insana eba baru ala ei nuba neggani kankam kurma shahwani kantatta ena shahwatta ena araga mi debawatu kankam rakkateri wegen shaytana dekola jihad kuru demi dalwani fal jihadul awwal mitanga bayan kura shaytana dekola kurve jihad gufurta bay yakunu ba'dahu al-yaqin yafahugai ene iman kam yaqin kan hasilwan shakkutaka shubhataka durima ene iman kam yaqin kan hasilwane wathani yakunu ba'dahu as-sabr
දෙවන ඒන ජිහාද් කුරා කන්ත එමානකි ශක්කුතක සුභාත විතරු ෂයිතානා ඒනෙන් අංග අනුබා කන්තතකයි ශහවානි ඉදුන්තකුන් ඒන රක්කා තෙරිවුන් අන්නානි ඒක ෆෝග අන්නානි කෙත්තරිකම ඒ ෆෝග ඒ කුරාන ආයතෙ ගෙන්නවා විදාලවනි وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون السيدة سورة السوي السناي إباميهن تمن اسكالانگ وجعلنا منهم أئمة إباميهم وترن تمن اسكالانگ إمام لبي مدينه إمام يهدون بأمرنا تمن اسكالانگ هدايته ماغون إباميهم تدمغ هودا أولي لما صبروا إبامهم كتري كمتكا وكانوا بآياتنا يوقنون إبامهم بيت من رسكلانگ باوالبي آيتك يقين كرا بيكم دم بداروني فأخبر من الله عنغافوني أن إمامة الدين دينك إمام وركن حاصل وني إنما تنال بالصبر كتري كماي واليقين يقين فالصبر يدفع الشهوات كتركم غسوب شهواني ادنتك مي هدور كره والارادات الفاسده دي نبا كنكم بينهم انسان دور كره واليقين يدفع الشكوك والشبهات يقين غسوب شكتك شبهاتك ميها افراك كره شيطانا ادكل كره جهاد تمن با واما جهاد الكفار والمنافقين فاربع مراتب افويدالوني كافرنا منافقنا ديكولك كوري جهاد هاتربه كبه بالقلب هيتون كورا جهاد واللسان دلون كورا جهاد والمال مدلون كورا جهاد والنفس نفس كورا جهاد ابن القيم رحمه الله وجهاد الكفار اخص باليد داوني كافرنا ديكولك كوري جهاد خاص وگمبني اتون كورا جهاد وجهاد المنافقين أخص باللسان منافقون أدكوا كره جهاد خاصة دلون كره جهاد إميهم ألوا أولون تكا إميهم دكا شك تكا شبهات تكا رد دينهم أي إميهم أدكوا كره جهاد وأما جهاد أرباب الظلم أنيا ورنا والبدع والمنكرات بدعة تكا منكرات تكا أهلورنا كره جهاد فثلاث مراتب إباد تيمبه كبه الأولى فرتمي باليد إذا قدر أتنكر جهاد إكمك قردانك اللي بالجميع أتنكر جهاد متى مرادك بدوي منكرات قراتي ميك فنجام أتن إكم مناكر أتنكر مانك إذا أتنكر برا مانك هنا قتلكر منو منكر أتن مناكر بدوي أتن مناكر أي متى مراد فإن عجز إنك أتم منا نكره بيجكم قوانم انتقل إلى اللسان واجب الدولة بدلوان مانه كحسابه إندن الجهاد كورنجي إنك دولون جهاد كورمكي إكم إنه بسنادي إكم منا كورمكي إنه واه كديك إكم إنكار كور فإن عجز دولون كورمكي نكره بيجكم قوانم جاهد بقلبه إنك هيتون جهاد كوراوش هيتون جهاد كورمكي إكم إنه نفرت كور هيتوكا إكم غسوبا ekwa meduga hiduga nafrata ruliveri kamotu ngai hiduge jihad ke hadis ka bayan kora pade marra minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi tiba mun tere miye ka munkarat feni jene ga tum mana kora fa illam yastati bi lisanihi enaga atum mana nokure miye ne dulum mana kora fa illam yastati fa bi qalbi ekan dulum mana nokure miye ne hitum mana kora wa dhalika adhafu al iman ay iman kamage me dastarj hadis emi aniya verinna मुनाफिकुन अदेकोला अदि बिदआ गहुल वरिना मुनकरात तक अदेकोला करवे जिहाद गा मिता बयान करा अनिया वरिना बिदआ मुनकरात गहुल अदेकोला करवे जिहाद ए मी इब्न qayyim rahimahullah zadul ma'ad गा मी वाहक बयान करवा फवे मी गोतु देम विदालवने मिबा मी मर दर्जा गे जिहाद गो दरजत निम्माल विदालव फहादिही 13 مرتبة من الجهاد मिता में बयान करे दी जिहादुगे 13 बावत जिहादुगे 13 बावत दमिदार वमन मा देन हदीस के वमन मात ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق رواه مسلم इदार वनी मीहा मारवे गेंदा हंगुरामे
nuko غزوات هنغرام نكو نوت اينغ نفسه هنغرام كورما كافرنا ديكو جهاد كورما اينغ نفسه عزم معنی كيفد فرصه الليبي كيفد امكانيه الليبي اقدانكم شرط فريهم الجهالتك جهاد كورما نيه نتي ماروغن داميها ما تعالى شعبه من النفاق اينا مارو ادني منافق كمغه علامات كتريك رواه مسلم هذا سواك امام مسلم ابن باز رحمه الله بدار وني الجهاد أقسام جهاد بهني بآتك الشيء تريجا جهاد بالنفس والمال والدعاء نفساي مدلاي دعاي التوجيه والإرشاد يهون إرشاد دينما توجيه دينما والإعانة على الخير من أي طريق إبس كتكون كم بس هيوكم كما إيه تريوما فالجهاد بالنفس أعلاها مهورها باب التوتري إما ماتي درجة كي نفسه جهاد دمتي جهادوge hukum agon mi bayan koddini jihaduge wattartakai bawettakai ege darajat demoti jihadu allah mawga jihadu kurumuge hukum mitanga jihadu agon mi maana korani ammukum e jihaduge kalima ituru echeka nubulwe onna halatuga mi maana korave maana kafirna hanguram kurumuge wa jihadu magon beheni debek ebbeki جهاد طلب أنا بيجي جهاد دفع جهاد طلب مي مانا كرويني إسوه مسلمون كافرنا دكولا هنغرام إعلان كوكي هنغرام كور هنغرام كورن جي سبب ألغم بيان مكوري كوريك بيان بدي إغوتة كي إمي هنغ أودغو مسلم نبودو أسكري غوتو مسلم نغ نغ إمي هنغ هنغرام إمي هنغ مسلم نهنغرام كو وده هنغرام كفار كمغ بيرووري كمغوتو अंगुराम कुरा बाइकम गेमी होगु अंगुराम कुरन तैयारवा बाइकम गाउ नोत इस्लाम दीना देकोला एबाम अदावत्तरी ए दीनु का मिस्तकुम फितनवरी कुरनी कुरन रे गाउ मुदने फदे दीना देकोला एकी एकी बावत्त को शक्कुतक अशुभत गोफद्दा ए कंक मिस्त उनतरे फतुरा एबाम होंगे ए कुफुर को बार बदवम वर्षा फद हालतेग मुस्लिम अंगुराम कुरन इसवे ए मिकर जिहाद तोल मिहालतुगा हुक्मा बेहगोत इल्मर विदालवनी इल्मोरिन बिद इज्मा वफे वनी मिफद हालतु हंगुराम कुरन जे हालतुगा हंगुराम कुर मुस्लिम ना देखो काफर ना देखो हंगुराम इससे कुरुन एई इस्लामी शरियतुगा लव्वा फवा हुकुमक ए हुकुम की क़यामत जहन्नम बाकी वे देमी ओन्नाने हुकुमक एमी ओन्ना इससे हंगुराम कुरम की शरियागा लव्वा फेक हुकुमक कमा एबाम हम इस्लाम नुए इस्लाम दीना देखो मसे कुरा बैकुम गा बेजनम एबाम होना हंगुराम कुरंजे एक माने के हुक्म की मनसूख वफावा हुक्म नून अद जमहूर इल्म रिंगातुगा ए हुक्म की इफद हालुगा जिहाद कुरमगा असल हुक्म की किफायतुगे फर्द की किफायत फर्द बुना बोग माने की ए मकसद हासिल कुरमट्टका फुदेवरेगे बयकु एकमुगा उलेकमुगा वाणम बाकी तिवि एम्मेंगे फरातु ए फर्दु वेट्टिगे दाने एम्में एका निकुन्नाका मुझे इब्न हज़म रहिमहुल्लाह फवनी والجهاد فرض على المسلمين جهاد كرون اي مسلم مچ فرض وگمبا كمك فاذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين مسلم مچ فرض وگمبا كمك جهاد كرمك එකම බයකු නිකුමෙ මුස්ලිමුන්ගේ සරහද්දී රොංතක හිමායක්ක කාෆරුන්ගේ නුබෑකම් මුස්ලිමුන් සලාමක් වරක්කාතර කුර්ම ෆුදේ වරු බයකු නිකුමෙ එකමුග උලේකම ගවානම සකත ෆර්දුහු අනිල් බාකි දෙම් බාකි තිබි එහෙම් මුස්ලිමුන්ගේ ෆරාතුන් ඒ ෆර්දු උවිගෙන්දා වයිල්ලා ෆලා එහෙන් නූනිය නූනෙක් ඒක মানে কি ඒ ෆර්දු ෆුදේ වර हंगुराम कुरंजे हालतिग फुदेवर मीहु नतिज्जकम गवानम ए फर्द गोतुग एम्मच्च उन्ना फुदेवरेग बैके कमगा मासिके नुकुरा कमगा वाला एकम दलील गन्नो विदालवनी सूरतुल बकरा के 40 से बनाए इंफिरू खिफाफन व थिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह लुई हालतुग या इब्बुर हालतुग आवस तनवस्कम हालतुग आवस अम्बड दति हालतुग आवस दाम उंदगु हालतुग आवस देहिनिन हालतुग आवस
tibamen Allah moga tibamen mudala nafsutakun jihad kurash ek bane ki emihoge jihad nikonan jehe halate asikam ga wadama e halatuga dati halatuga sena e jihad nikonas ibn Taymiyyah rahimahullah idala fani فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية إس هنغرام فيشون أي كفاية فرضكمغا واكمغا وانما إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين إكما بايكو تدوي إكمغا أوليكمغا وانما فودي ورك بكم أوليكم وانما دنتي بميهونغا فراتون إيه فرضو كنديكندان وكان الفضل لمن قام به ماكما متركم وتي فرضغا اسوي أولي بايكش درمي أصحاب كما قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ميعاتكم معنيك الله سبحانه وتعالى موغا إبامهم مدلو إبامهم الله موغا إبامهم مدلا نفسكم جهادكم أولي ميهم إنهم ميهنا جهاد النونكم إشيد رتوغا تبي ميهنا هما نوانه غير أولي الضرر معنيك مي أزورك سوبم استثناء وابيك منوي هميتاك ميايتك مرادك بيان مكروني دبي ebeki jihad nikme olabe anebeki jihad nunikme tibebe ennama smitanga bayan korobani mitaruga nunikme tibebe favor innuwaka ennama sawabu gotun iturwege mani nikunnan jihalatuga nikme olemi ni itang murad emin dehakodeni ei kifayatuge fard den me ekeki bebe kalum farapun wardun asave midenne gota isse hangurama elan korwe halatoga jihadu ge hukumaki ei mustahab wegen wa kamek edevigem wa mabwegen wa kamek kawan asle basurta naqul wegen asay ibn umar farai prodi sufyan ath-thawri ay ibebe fun farai pro naqul wegen asay mega ilmori vidalo fani mege maradaki jihadu kurmaki efada halatoga ainiya farden nokama ehnname sey ekama baroli fa ek kamekkam bayan koddumuge murade ege maneki ek mane ki faharek ga sei ko men kurun ekkame nune ehenne nune bune ei ek murad demoti jihad ad-dafa difa'u kurmuge jihad en bunani muslimun rashuga tibba e muslimunna dekola bayaku hangurama elanuko hangurama fashagen fiya ifadhalatuga e udwanun salama mattaka muslim koranje jihad itang wedala wa huwa fardu aynin ala alqadirin min ahli albalad allati yatahaqqaqu aliktifa'u bi ikhraj al'adu min bilad almuslimin aw sadduhu anha mi kuladana kallibijmiya manaki rashaka bayku aragane fi kamgawanama emihunna dekol hangurama kurum kuladana kan libigem wa mihunnan ei ayun fardu aynek emihun jehene e adawatirikama aniyaveriko muslim ha salama kurmattaka kuladana kan libije komme miyeku jehene hangurama kafarna dekol kura shartaki ene ekam kurum kuladana kan libfa kuladana kan libije komme jehene e hangurama kura ibn al-qayyim rahimahullah bidalwani فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب دفاع مجه هنغرامه كي इससे हंगुराम कुर्म बरे मा तारवस्यगेम वाकमेक एक माने कि इससे हंगुराम कुर्मट्टका फुरिहम वांजे शारोतक कोम्मे नुजे दिफाउ मुगे हालतु का शार फुरिहम वाक ए बायपास अरागति मदे कितोर गोते नोन्नान देंगोनान कोम्मे गोते को सेमि फेकुरने गोते गोते फेकुर मनो एमिमा मी तलबुगे हंगुरामगा जिहादु तलबुगा शारतु अकंकं जिहादु दफोगा फुरिह हालते का शारते नुवा एब्रे तनवस का ओन्न कमेक वेनमस ए हालतो का शारोत के नेतके वेनमस तनवस बोडा तनवस फे बाबे के जिहाद अदफा इदाल फकिताल अदफा अवसो मिन किताल الطلب واعم وجوبا तनवस के बे हंगुराम अदि हम हेम्मे واعم وجوبا एक वाजिबकं आम वगे जिहाद الطلب वर ولهذا يتعين على كل احد එහෙම බිම කොම්ම මිහෙක මච්ච ඒ අනියාවරිකම සලාම කුර්මට්ටක ගා කුලදානකම් හුරි කොම්ම මිහෙක මච්ච
ayyam begin ve ehalatuge aniyayin salama umattaka maseko wa hadha ka jihadil muslimin mi jihaduge misalaki ka jihadil muslimina yawma uhud wal khandaq muslimun uhuduge duhoga kuri hangoramaya khandaq hangoramaya mi baawatuge terege himeneka odongorama kinetowi muslim madina ga tibba kafir makkah gas madina aragat madina kurmatili em ehalatuga muslimunna ka nona hangoram kurun nabes got ehalatuga hangoram kuladar kallibi je komme mihaku difaa ga je hangoram kura den khandaq hangoram ke ahzab hangoram de ke ahzab hangoram ke samego den hangoram muslimun tibi madina ga tibba makkah ga mushrikun na sarahatu ga tibi arabi henin qabila ta ga guligen muslimun ade kol hangoram madina yama isam ferige muslimun moti difaa wanje එහෙම කුර්දාන කල්ලිබිජ කොම්ම මියකෝ ඒ හංගුරාමගා මුස්ලිමුගේ දිෆා හංගුරාම කර මෙවනි වාජිබ් කමෙක්කම ගාව الإمام الخطيب الشربيلي رحمه الله تعالى والحال الثاني من حال الكفار كافرون حالة توترين دون حالتك أن يدخلوا بلدة لنا مثلا مثالك أهرمن رشك مسلم رشك إبامهم كافرون أس أراغتم فيها فيلزم أهلها الدفع رشق أهل ورنك لازم وانه أنياء ذكر الدفاع مسكر أنقرام كر من الممكن منهم ببامهم ترى كم كل دانك اللي بيجكم ميك ويكون الجهاد حينئذ فرض عين إهالتك جهاد كرون إبامهم مچن عينية فرضكم جوان أراغن رشقاتي ميهم مچن එමිහුන් කිබන් සලාමෙබුන් ෆර්ද අයින කවන සවාන් අම්කන තඅහුබුම් ලිකිතාලින් අම් ලම් යුම්කින් එයි එමිහුන් හංගුරාම කුරුමගේ ආලෙත්ත ෆුරිහම වෙෆා හුට්ටස් අදිනෙතස් එයි දිෆාව් අවුමෙන් ඉස්ස හංගුරාම කුරා කොම්බජ්ජා මාගොන බලංග බජෙහෙ අලගොඩ මෙතිබි හංගුරාමය අස්කරී ගොතුන් තයාරි حالتෙක් ගත එහොරියා حالت බලාප හංගුරාම එලාන කර hangoram nikun enmes bayko as aragam fiyam den aniya salama bumattaka beven gotakun emiho atu jehu necchku atu gotaka mase kuran jehene gema e halatu ga timanna men tibi kon halatek gato kinetto ei hatiyar horito noniyam kiha hisaba ko tayyar wanjeni ennu miha ga nafsa jaanu salama kurwattaka kuren huri avaseke teena koranje ege mane ki fargus miha atuga evves echen neti මේ කණ්ඩියා බඩියා එච්චි කුරුමච්ච මීහා අනික්ම මීහා කතිවාරේ කෙනුන් එක මානේ කි පාරගස් එනුම් ඉත මුරාදක් ඒ සලාමක මීහාගේ සලාම උමට්ටක කුරන්ජේ කම මීහා කුරම් මෙජේනි අදි අම යායකුග එමිහුම් බේරු කුරුමට්ටක කුරම් ගුර කම කුරම් මෙජේනි අවගොණ මෙජේනි කි දුස්මනුන් ඇස් අලගම රෂන් අරාගති ම අලගොණ මෙන් එබ්බ සෙච්ච නුලා නිකුම එමිහුම් අධ්‍යාර්ථ කුරුමතික මරුවදා කන්නෝ එනුන් ජේකම ජේනි දිවාව ගන්න අනියාවරිකන් දුරුකුර එම්බිම ඒනෙක් කුලදාන මෙම්බරකු ඒ අනියා දුරුකුරු මට්ටක ඒනක මුදලා ජාන සලාම මට්ටක ඒන මාසේ කුරන්ජේ حالت නියා කුරා ගොතුන් حالتක නියා කරවේ උසූලක දෙම් විදාලෝනි شربيلي رحمه الله ومن دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلها إيرشوك كاريغا واشاغنتي ميهون گترين නමාද කස්රු කුරුන් හුද්දවා වරුගේ මොර කෑරීගා තිබි හොරිහා එම්මෙන් අන්නාන්නේ ඒ රසුගේ මිහුන්ගේ හුකුමේ අනේ ගෙමිහුන් එම්මෙන් ජෙහෙනේ ඒ حالතුගේ රසුගේ මිහුන් නම් එහි තෙරිකම් ෆෝර්කොත් රසායි රසුක වශයෙන් තිබි කෑරීගා ති මිස්මිය දතුරෙක් වෙරින් ගොතුගා දා හිසාබ නොබලේ වර්මිය وإن كان في أهلها كفاية لأنه كان الحاضر معهم إميون يكون كرم قردان كلهم فوانا ويلزم الذين على مسافة القصر المضي إليه عند الحاجة بقدر الكفاية يعني أنياء مستقل سلامة كرمتك فودي منبر إميون جهي ترك من هنا فوركودين جهينه دفع لهم إنقاذا من الهلكة أي مسلم دفاع كرمتك أدي مسلم هلاك ديوم ركعة كرمتك فيصير فرض عين في حق من قرب إنسان فشيك رشوك هو الورناي إيجيتورم إميون كمشاعين كاري كديرولة ميهون كمتشبس كردان كان اللي بيجي كم ميه كمتشان أنياء مستكون دوركم فرض عين كبيجندانه وفرض كفاية في حق من بعد رشاء دور سرحد توقع تبي ميهون كمتشا إكم بيجنداني كفاية توقع فرض
den elbor bidal fawari washagen ti mihun nabis emihun aniyai beru nukurewuni hisab vejjam e wajib feturigen daane ummataki ebbai ummataki en hashigandege bai embima e rashmi honna ekamun difa anuwa vejjiya e rashuga washaganti mihun emihun difa kurmattaka mase kuranjene emihun nabeseka nuwejjekamu gawanama den kitemme duregga tibbas e aniyayen emihun salama bumuge kuladanakan limfawa mihun e aniyayen emihun salama kuran jehene kitemme durga tibbas aniyayen salama kurumge kuladanakan qabiliyat limfawa bayaku e aniyayen emihun salama kurmattaka mase kuranje miha kuladanakan limfanatun e mulenge masale ekom kafarum gawma bayako muslim gawma ka ara e gawmu tala sunnafati ko lutuwa e gawmu ko muslim mara katilamunda hinduga e rashuga mihunga maccan emihun kibanna salamabun difawa gotun ainiya fardekkamuga be e ba mihun nak pradana kallibun kom mihako e aniya salama kur mase kuran jehene emihun ekam gabilu kannekkamu gaana isam berege e rashuga washagen namadu qasru kurma hisaba duru kari gati be hisab ekmanike ever durema daturweringe rashuga kari hisabu natta eme sarhadduge mihunna anekka ekam feturigen daane wujub ege terem fudewarege bayu aniyan salama gumatta kemuna annen jehene salama kuran jehene egotum be salama e adna bayu kasken koravijjiya den baki ti mihun kiban fardu kendigen daane emihunna ekam nukurave ekam ga wanama duruga bayku tibikam ga winemes e duruga ti mihunki mimihun aniyan salamak kurumge gabilukan libi fati baykam ga wanama e ba mihun macchabus aniyan emihun salamak kurum wajibwan sabdottu mi halatuga anna hukumak ibn taymiyah rahimahullah fawani وإذا دخل العدو بلاد الإسلام إسلامي قومك عداوة دشمن أراجم فيكم قوانا فلا ريب إبدا شكنت أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إميهن إتر نر إميهن دفاع كرم إميهن إم غاتو غاتي إميهن دين غاتو غاتي بمترتيبم واجب وجندان إم كارتيبون فرتمان إميهن وجب دنتي ميو إغوتا اقردان كلمه ميهك مچن اي واجب گندانے اذ بلاد الاسلام كلها بمنزله البلده الواحده ehni islami ummataki islami qawmutaki ek gaw me fadabaik misala kaun balama hinga awman divhi rajye ga rayitaka komme gaw megga aniya libunas divhi rajye ge dawlatun sarkarun emiyak hamayak kurmatta kamase kure enun komme tanek ganiya komme tanek hajjarwes komme kamekkogen ena hajjarwes adi ena kushekkogen hajjarwes ena jarima hingang tanek jalallis e divehi rayitu miha kantan divehi dawlatum balatta kiwegen divessakan ena vit enun tumiyone itaga algon men islami ummatuge vistum visnakom vejjiyam ummatuge fardakam kamago anama komme taaku ummatuge fardakam aniya libunas ei islami ummatuge komme hedifuri komme jamaate komme dawlatege zimmaayege emihoka aniya salama kurma gawmegge miheka wime nune emihoka salama kurma mase kuran jenik gawmi wantakam abure dini akhwantakam ma iswane algon mege washagen hedifa mihira washagen hedifa mihira border taka gawmutawge chaarutawge intaka min evvesichki islami aqida kurmatiga hurhenno waki gawmege passport otum waki gawmege identity card otum ei islami identity ge maccha bar fore nechenno islami identity inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan mi ummataki makasharun en ummatekkamaga tibamehunge ummatuge identity ki ma baruga dech ema ummek mitange bunte me dal wen ummataki en hashigandegge bayke ummatuge komme taaku miyek aniya libunas emiyeku salama kurmaki ummatuge ehni fardu muterin ekama qabilukum kuladana kan begam wa komme miyek macca wajib begam wa kameki namaste kurmaki
emiha qurdanakan tandin emme mati daraje emiha nukure ekam kure nekkamen Allah subhanahu wa ta'ala matin ukullaba la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha evs nafsak Allah najasa nuful taklif ekam kurwen hunna bayek kurmu qurdanakan lifawar bayek ekam mase kornje timanna men gawmugo mihen nune ehenne ekam nuwa ei umme misifu kurweni en ummate gotuga den argumen bahadakkaloge nukta ki jihad ainiya farlaka wane halat ainiya farlaka jihad wane halat ei kon halat gato ilmurin bayan kurabba foe jihad ainiya farlaka begin hingadan mane komme mihek mach ainiya farlaka begin hingadan halat bayan kurwa miga kifayatuka farlaka be sawm hada kun je nukta ki me jihad kurun kifayatuka farlaka bes aidi ainiya fardekkam gabele unas mi diharatuga bes jihadan ena nikutun wegen dani huttifa onnani enaya ekam kurumuge kuldanaka limfa otuma netumuge mach ei kuldanaka limfa netime kame mihek mach fardu waki enaya ufullun ekashi gennuwa kamegge taklif enejju nukurwene kame kurang ene fardu waki ei sharia usulen komnesgotu emme furtam halatekkama ilmor midalo fawani jihaduge maadane manege hanguramaga maadanegga muslimunge laskaruge terega gos dushmanunna baddaluwa iruga elaskaruge terega ena himenijjiya ena ka hudde nuwane elaskaru doko bada ena kama chainiya farlakwane muslimunge mujahidu naikuga elaskaruge terega hanguram kura e mahaguramaga laskaruga nikume aduvunna kurimatila iruga eneki e laskaruge terega himene mihekkamuga wanama enaga maccan ainiya farlakwane ekamuga faisalawe nimenden hanguramage ena baarun ena hudde nuwana hanguramage maadanu filadiume mi abegot dalil tar sebur ilmurin bayan kurabaf kit Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kuraf ayat ka hadis to bayan kuraf fawaid aden halata ki muslimun ga rashaka kafirun ga bayaku aragat kuring isse bayan di fadei ifada halatu ga angurama kur mevani wajib wegen e rashu ahul werinna adi kuring awun bayan kuri tafsila ekuga adi ege washagen denti mi honna e kan aniya warikum salam kurin tibi emmenge mach timman halata ki imam muslimun ge veriye kan huri miha waki bayak wata waki miha angurame nikutuma ayyan ko kandala afkam gwanama e ayyan kuri jamaate ge bayak nuwata ayyan kuri miha ko e angurama ge barum wajibwa emihun salaka men mehun nikunas diveni hunarege miheku das emma verimiha hangurama kurmattaka waki bayak jamaat waki bayak ayyan ko fika muganam e ayyan kurawno mihun ga maccan hangurama nikutu ainiya fardekka mugaveginda hadis ga bardun aswani dastum firtum famfiru tibami hangurama nikunna amur ko fika muganama tibami nikunas ei verimiha ekama anga halat aw migetere wannane muslimugetere miha mujahidun emihege hajataka beenu wafada hunare danna miha puri matinda bodu dubban enge miha puri matinda bodu dubban enge miha beenumbe misele choplate kurenge miha beenumbe meena mihuri mikam kurang hemmegene kam kurenge mihe emjam ekam kurang enge mihe ke enakam ga vejja wata emihun kam ga vejja emihun ga maccan wata ena ga macca wajibana ustibu nayko angura meddiu waki hunare waki fande adawa neti ena nun hen gotak embeja efada beg macca bes wajib gen dane nikon mi baathoge dalilu taka tafsila ekuga adi hama hemme aam sharutaka adi jihad difaum ge sharutaka beut inshallah denganna filawale ga mubahadakan هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته